I ćao ljudi svima, kao što vidite po naslovu, u današnjem videu ću vam snimati moju kolekciju torbi. Znači ovo će samo da budu tašne klasične, kao za preko ramena, kao one male tašnice. Ovdje neće biti uglavnom ruksaka, zato što ću vam njih snimiti u posebnom videu, jer njih imam također mnogo. Tako da ne dužimo, krenut ću odmah. Krenut ću s ovim tašnicama koje izgledaju ovako, koje mogu da se nose ovako, ja njih volim da nosim. Tako da ću krenuti sa njima, zato što njih imam dosta. Tako da prva tašnica izgleda ovako, ona ima plavu boju i kao što vidite ima po sebi ove kao linije koje sijaju, koje su različitih boja. Tako da mnogo dobra tašnica, ima veliki džep, dosta je velik, dosta stvari može da stane. Ima još jedan ovdje manji i pozadi ima još jedan džep koji do tu duboko otprilike, tako da i u njega može dosta stvari da stane. Tako da ona izgleda ovako. Zatim imam još jednu takvu, samo što je ona crna, nju trenutno koristim, zato je puna. Tako da izgleda tako i to bi bilo to što se tiče ove dve tašne, znači iste su, samo plava i crna druga boja. Zatim, sljedeća tašna koju ću vam pokazati jeste ova crna. Ista fora, samo što izgleda ovako i ona nema pozadi džep. Znači ima samo napred ova tu dva džepića, ali ista fora, sve isto, samo crna boja. Zatim isto kao što je i ona crna, imam takvu sivu. Znači obožavam ove tašnice, kao što sam i rekla, tako da ih imam stvarno mnogo i izgleda tako. Zatim mislim da ima još par tih tašnica, evo je još jedna ovdje. Zatim sljedeća tašna jeste ova crvena koju ćete da vidite u holu ili ste već vidjeli, ne znam. Uglavnom izgleda ovako, nju sam tek kupila, tako da nisam još uvijek koristila. I ona je sva onako plišana i mnogo mekana. I sviđa mi se ova crvena boja, namjerno sam uzela u crvenoj, bilo i crne boje i sive i ne znam koje su još boje bile, ali uglavnom namjerno sam uzela u crvenoj jer je preslatka. I ima ovu kao malu pufnicu koja je sive boje. Uglavnom tako izgleda i ona ima samo ovaj jedan džep, ali je stvarno ogroman. Tako da može dosta stvari da stane i tako izgleda. I ja najviše volim da nosim trenutno te tašnice, tako da. Zatim sljedeća tašnica koju ću vam pokazati, koju imam samo jednu ovakvu, jeste ova i nju ste također vidjeli u holu ili ćete tek vidjeti. Uglavnom ima mali džepić ovdje koji je stvarno preslak i ima još jedan veći džepić ovdje gore koji izgleda ovako i on je dosta dubok, tako da dosta stvari može staviti. Ono što mi treba, novčanik, telefon, to je bukvalno to što mi treba. Tako da ona ovako izgleda i ima i ovaj kao kaiš uz sebe, tako da možete da je nosite kako hoćete. Zatim sljedeća tašna koju ću vam pokazati, isto ćete vidjeti u holu ili ste vidjeli, izgleda ovako, crna tašnica. Preslatka je, stvarno volim ove tašnice da nosim, stvarno su onako elegantne i mogu da idu uz onako neku ljepšu kombinaciju, tako da stvarno obožavam ove tašnice i stalno ih nosim. Zatim imam isto tako samo žutu, bukvalno ista tašna, sve isto, samo žuta boja. I imam isto tako, samo belu. To sam ja kad mi se sviđaju tašne, znači bukvalno uzmem sve boje koje postoje. Tako da sada imam te tri boje, ali ću ih vjerojatno još uzeti. Zatim sljedeća tašna koju sam isto skoro kupila jeste ova 9 € je bila na akciji. Imam još cijenu jer još uvijek nisam koristila, nosila. I ona izgleda ovako, ona je tašnica u obliku usne i ona ima ovaj kaišić koji može da se rasteže i još više. Sad je ovako mali, ali može još da se rasteže. Tako da izgleda tako i preslatka mi je tašnica. Kada obučem neke farmerice, nešto male jeste tašna, ali slatka je za telefon i pare. Za telefon, novac, karticu sasvim dovoljno, tako da izgleda tako. I nju bi nosila uz neku običnu kombinaciju kao što su neke farmerice, neka majice, neka jakna i nju da onako malo razbije to sve. Zatim sljedeća tašna koju imam jeste ova tašna koja je sva u ovo kao crno perje, koja je stvarno mekana i ona ima jedan džep također. Ima ovaj ovakav lanac koji je neka specifična boja, kao neka crna, nije siva, ali nije ni crna, neka specifična boja.
i gore na vrhu ima ovaj deo. Znači ona izgleda tako. Zatim sljedeću tašnu koju imam jeste ova je crne boje. Imam još jednu ovakvu tamno plavu, samo što je ona kod majke. Nju sam je dala jer ja imam previše tašni kao što možete da vidite. Tako da ona izgleda tako. I ona ima također ovaj lanac koji je u istoj boji kao i tašna. Tako da stvarno je preslatka tašnica i mnogo je velika, tako da mnogo stvari nju može da stane. I to bi bilo to što se tiče nje. Imamo ovu tašnicu koja izgleda ovako, također na kaiš. I može također i ovako da se nosi, a ovi kaišići mogu da se sklone. Kad želite, uglavnom da se ne sklanjam, kad želite samo ovako da nosite, ovi kaišići se odavde mogu skloniti. Preslatka je tašnica, ima ove detalje tu po sebi. I unutra je stvarno ogromna tašna, tako da mnogo stvari stane. Sljedeću tašnu koju imam jeste ova ljubičasta, koja izgleda ovako, kao mala pismo tašnica. I ona je također mala, ne može u njoj baš mnogo stvari da stane. Ali mene se dopada tašnica. Kad hoću nešto da nosim kao što je telefon i novčanik, sasvim je dovoljno. Ne mogu je zatvoriti. Sasvim je dovoljna tašnica, tako da je stvarno preslatka. I da, evo još jedna ova tašnica koju sam stvarno iznosila, kao što vidite sva se odrala već. Stvarno sam iznosila, pre nego što sam ove sam sve bukvalno zajedno kupila koje sam vam pokazala. Tako da sam do tada ovu nosila i stvarno sam iznosila. Ona ima ovdje jedan džep i ovdje još jedan manji džep. Kao što vidite pozadnje nema džepića, samo izgleda tako. I preslatka je. I imam još jednu takvu tašnu koja izgleda ovako. Ona mi se otvorila. Uglavnom, tašnica izgleda ovako, roze boje, kao kožna tašnica. Ona mi je više na kožnu tašnicu. I ona izgleda ovako, ima dva velika džepa. Pozadina je običnija roza, isto kožna. I uglavnom na kaišu ima ovaj tu detalj koji je meni stvarno presladak. Tako da tako i ona izgleda. I ostale su tri tašne. Da vam pokažem. Prva jeste još jedna ovako kao pismo tašna, samo što je veća od one ljubičaste. I ona izgleda ovako. Ona je u nekoj zlatnoj boji, sivoj boji, ne znam ja koja je ovo boja, presijala se. Tako da ona izgleda ovako. Inače, tek sad nalazim neke stvari, ne znam ni šta je ovo, neki kamenčić. Uglavnom, to je se nalazilo u ovoj tašnici. Uglavnom, tašnica tako izgleda i ona ima lanac koji je crne boje. Tako da, lepa je tašnica. Pretposljednja tašnica koju imam da vam pokažem jeste providna tašna, koja je mene stvarno fora sad, znači obožavam ovu tašnicu. Mada do sada je nisam nosila jer sam je tek kupila. Samo da vam ispravim, da vam zapravo pokažem kako ona izgleda. I evo ga, ovako uglavnom tašnica izgleda, preslatka je. Tako da meni se mnogo ove tašnice providno dopadaju jer sve možete bukvalno da vidite, ne trebate da pretjerate po tašni. I ona se nosi na dve ručkice. I posljednja tašna koju imam da vam pokažem za danas jeste ova. Ona ima isto detalje ovdje kao kružice. Ima dva džepa kad se otvori, ovaj manji džepić ovdje i ovaj veći džepić tu. I ona iz nju luka, da. Uglavnom, ovdje kada je otvorite ima dva džepića zato što je zapravo su podeljena. Ovaj jedan veliki džep je zapravo podeljen sa nekim materijalom. Tako da dobijete zapravo dva džepića unutra. I njen lanac izgleda ovako, kao što ste vidjeli, crne je boje. I da na početku ima ovaj zlatni detalj tu. I njeni lanci ne mogu da se maknu, nažalost. Ovaj kaiš ne može da se skloni, ali također ima i ovaj deo tu. Tako da, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se ovaj video svideo, obavezno lajkujte. Subscribeujte se na moj kanal, obavezno dole pritisnite zvonce da vam izlazi obavještenje svaki put kad objavim novi video. Tako da, ukoliko želite da vidite također moju kolekciju ranaca, pišite mi dole u komentarima. Snimit ću vam taj video posebno. Tako da više ne dužim, to bi bilo to. Mi se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!